wadla ki lama jong ke KSU ki dang ka we banpan I ye ki dang ba ki dang ye beteng ye ka jingkhang tala ye ka Toll Gate Lumshnong ki Bosensha district jong ke East Giant Hills manda ke sngi ha ka jinga senran lang ki pulit ki lelek ban pleno ye ka tala bala khang da ka Khasi Students Union East Giant Hills da ka hukum jong u deputy commissioner u Abilash Banarwal kumta hapo ka jinga lam jong u extra assistant commissioner la pleno ye ka te ka Toll Gate manda ke sngi Lumshnong manta ka te ka jaka krong khajna jong ka NHAI Lumshnong kalas dang byang ye ka kam lumpisa nakikali kata hadin shipausngi jong ka jingle khang tala ka seng KSU na do ka atho pratarik unaitung araja arpuar kinong trei jong ka te ka Toll Gate ke bari ki breu jong ka than ke lapan pau ka jing saukhia halo ka jing sha khang tala ka Toll Gate ke lei tho ru ba manager u bari pe ya ka te ka toll plaza ulong ye kinong trei balada khang tala kumtei ya ka Toll Gate kinong trei Kyntu tulop kumta na kaliang jong kinong trei jong ka te ka Toll Gate ke la Kyntu jur ya ka KSU East Giant Hill district bakan pyrkhat lem namar la ki du tulop kan bu jing ya ki breu jong ka than ke betrai ha ka te ka Toll Gate ke badun hadu kumban ri phungon ke bayo tulop na National Highway Authority of India laro ban pen ken Mawphor panakaliang jong ka KSU East Giant Hill district union kala ban maham balada deputy commissioner u play ye katala deputy commissioner ka East Giant Hill district pat ko office kin ha panshim ya ki jingkit khle ile snya biang ma khang ki KSU ya Toll Gate tangwa chuo khang ki kai Toll Gate to tap pyrkhat isai pen tulop yang I wa ideni ke jak poi te ha pyrkhat choi te tulop yang I te wito le khang ka kami ni porslap te machna surok le aram sab ni nasi biang surok le te di khang ka por telang to hi ile sebut dai ma tang amni porslap khang ka ile bar kli atita ani temo ong ki chibile an kirim khan sejaha dengan kerpar ya KSU dada khang bai ka Toll Gate amni te kerpar da yo ke kelampi wa NHI yo pembiang tulop yang ini khang ka ni ka KSU ka ni tulop ni te bhaga tulop mukom sapsar awaran ni ladi dia ni company kayet ni di object ni ki kan dari jing dewa yang I kami woki ni ladi kaki KSU kaya in full responsibility I ki local staff ni kersan ba kaki KSU kami ni tu je. Kalau iu ba si usurok ma iu ba si usurok tang ile haperkari lang bajak puang I ite ada ngakar par KSU sobha lat on dia betul nang ile ia pendap jingam kami yang di local employee wa chong wakare ni Toll Plaza UM po Lumshnong ini di kersan ba ya jingle ong KSU jingkhang yo nu surok de Toll Plaza wa ile amha nei de yu ide kmat ong I wa surok le da do de tuber sedo similidar man meung biang hau rap siu jer ang wa I kwa ibn snyau kwa ibn tip saya KSU atau I kam nongtrei lagi employee ki local ki wakre ni Toll Plaza I emi kam san phau hado ndrup phau ngot ni tol le ka ikubor kasi wato langbang manager wa ong na I claim ka collection claim le daily collection yang ki itulak ile mot ka cham jinga gi nei hawakal hawhim collection gi ni ta ki kam him collection gi ni ta kamwa sutulak gi sa ikwai pen pau kerja ko ya ka sing yang ka KSU ro wa sngop hau pyrkhat lam I nei bha wa bon ki wa kare ni kiwa bon kiwa kersan jaga hayung hasem yang ki injak po yang ki lok sai kaninat yang ki kiwa su hadu I bayung wai hadu I bayukan ki wa pampenai ki sadukan do langba katulap wa yo ini de I seisen wan wa kerpa dia KSU wa semua perkhalam ini